Kathamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go disetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Even as we are in a government of national unity, we were able to make sure ukuthi the wishes of our people are fulfilled. Tse di kwa setlhoeng mo kgasong eno Moporesidente Ramaphosa a re maAforika Borwa a tshwanetse go ithuta sengwe go tswa mo tlhatlharuaneng ya go sa le gale e ka ga lekgetho. We are quite happy that after hard work we can indeed say the car has been recovered. Karolo ya bofelo mo kgetseng ya polao e amanang le mapodisi a le mararo a nyeletseng beke e fetileng e bonwe. They had huge cost to clean the houses and start repairing their places. But now the damage is very, with the drone footage that you can see, it is submerged. Masepala wa selegae kwa Northwest o batla gore seemo sa dikgaolo tsa Blue Moth le Christiana tseo di amilweng ke morwalela wa noka ya Vaal se goelediwe go nna sa matlhotlhapelo. Motho o montle wa mogetswe mo kgasong ya dikgang tsa Setswana ga ke gape ke le nosi ke tshwaraganetse le Augustine Letlalo wa Megafe. Karolo ya bofelo mo kgetseng ya polao e seng ka maikaelelo e amanang le mapodisi a le mararo a nyeletseng beke e fetileng ka laboraro e bonwe. Letsholo la sepodisi le kgonne go ntsha letlhekge la sejanaga sa VW Polo e mapodisi a mararo a neng a tsamaya ka yone mo nokeng ya Hanops fa a buisana le bobegadikgang morago ga go netefalediwa mokomišenara mogolo wa sepodisi Fani Masemola o rile phitlhelelo e ke kimologo e botlhoko. Ka borwa sa re se utlwisitswe botlhoko ke leso la mapodisi a le mararo a ditopo tsa bone di fitlhetsweng kwa nokeng ya Hanops ka la bobedi morago ga gore go begwe fa ba timetse beke e fetileng ka la boraro. Mapodisi a ne a bolotsa letsholopatlo le le lebisitseng kwa go bonweng ga matlhege a sejanaga se ba neng ba tsamaya ka sona. What a painful relief, however, but at least we are quite happy that after hard work we can indeed say the car has been recovered, and actually not far from where we suspected the car went through. So it has been recovered by the team. I was told the team said this morning they realized the water level was quite high. Up somewhere downstream, the river was blocked by debris which they unblocked, and the water started flowing. The river subsided a bit, and with the search they found the car here. Tona ya mapodisi a re lephata la diforensiki le tla simolola ka gangwe go batlisisa se se ka tswang se bakile kotsi eo. We are going to undertake an investigation of the car so that we can come to a conclusion as to what exactly happened. But from I think the look of eyes, when you can see that the car looks like it capsized first before it impacted on the wall, including the barrier on the side, and then eventually went into the water. So we unfortunately have this very, very bad closure. Tona ya Gauteng Panyaza Lesufi o rometse molaetsa wa matshidiso go malapa a mapodisi a tlhokafetseng o lebogile botlhe ba ba nnileng le seabe mo dipatlisisong tseno. Well, mixed emotions, to be quite frank, mixed emotions on the basis that what we've been looking for has been found, and on the other side it's a sad chapter that we need to continue to extend our sincere condolences to the families, as well as the government of the Free State and national government. Khabagare mokomišenara wa mapodisi Fani Masemola a re ga jana go tla batlisisiwa gore mapodisi ano a tlhokafetse jang. Malapa a mapodisi a mararo a ditopo tsa bone di bonweng mo tshimologong eno ya beke kwa nokeng ya Hanops kwa Centurion a re ba tla boela kwa Pretoria go ya go tsaya masaledi a ba masika a bone. Malapa ano gape a solofetswe go kopana le tonakgolo le mokomišenara wa sepodisi wa profense.
Ka sa lefo ba malapa ba re ba ikutlwa ba imologile jaaka fa sejanaga se mapodisi a neng a tsamaya ka sone se bonwe. Thapelo e amang maikutlo go tshegetsa ba malapa a baswi. Mekgatlho e farologaneng e kokwane go tla go gomotsa ba malapa. Ditokololo tsa malapa di reteletswe ke go itshwara. Mme ba re ba imologile ka ntlha ya fa sejanaga se bonwe. Mme ba tsibositse baagi go nna kelotlhoko mo mafaratlhatlheng le go se fopholetse se se ka tswang se diragetse. Re bohloko tseo le di buang hampe ba tse kgothatsa. Re na le dipotso le lona jwalo ka lona. Re sitwa ho di araba. Johle re di tlogela mo matleng a Ramasedi ka hore ke ene o itseng ka motho le tse tsohle tsa bophelo ba gagwe le motlang a tla bulereng. Mokgatlho wa buang basadi wa re go ne go le matshwanedi go rulaganyetsa ba malapa tirelo ya mogoso ya thapelo. Our role here e no kopanya setšhaba ka thapelo gore modimo re fumanele bana ba rona. Puso ya Free State ya re e tla neela kemonokeng e tlhokegang go ba malapa a mapodisa a tlhokafetseng. E ntse le thapelo ya rona gore re bone ho fumaneile koloi bane ke nnete re fumane bafu empa batho ba rona ba santsane ba lakatsa hore ho fumanwe le koloi ena ba e palame hore o kgone ho bana le diphuputso tse matla tse tla re thusang hore re qetelle re tseba hore na ho etsahetseng ka bafu bana ba rona. Mme ke nana e ne le enngwe ya dintho tse leng hore di-family di ne di emetse hore koloi kae ene koloi e fumaneha sebakeng se bafu ba fumanehileng ho sona na. Tirelo phitlho ya mapodisa e solofetswe go tshwarwa fa gautshwane. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re maAforika Borwa a tshwanetse go ithuta sengwe go tswa mo tlhatlharuaneng ya go sa le gale e ka ga lekgetho. Fana bua le bobegadi kgang kwa thoko ga tiragalo ya letsatsi la badiri kwa Mpumalanga, Ramaphosa o rile go sa dumelane ga katekanyetsokabo ga se selo se sešwa, mme a re dinaga tse di tlhabologileng ka dinako dingwe maloko a tsone a palamente ga a dumelane katekanyetsokabo. A re ga go tlhokege gore tona ya matlole a leboge tiro. Presidente ya ANC Cyril Ramaphosa o kaile fa boikuelo jwa gore tona ya matlotlo Enoch Godongwana a leboge tiro bo le bolotsana. Se ke jaaka tona a solofetswe gore bolatekanyetsokabo ya boraro mo sebakeng sa dibeke. Presidente a re dinaga tse di tlhabologileng le tse di nang le demokrasi e tsepameng le tsona di na le go ngangisana ka VAT. A re ke go le gontsi go ka ithutiwang go tswa mo tlhatlharuaneng eno. Because we are drawing a lot of lessons from all this, this is something that we need to take on board, and it doesn't lead to a Minister of Finance resigning or stepping down. No, it should be on all of us to say what lessons are we learning from this. Motsaganong a rogwa o beetswe thoko go gopola badiri le dikgwetlho tsa bona. Fa a ne a neelana ka molaetsa wa kemonokeng jaaka moeteledipele wa ANC le wa Samphato, Ramaphosa o rile ke go le gontsi go ANC go fitlheletseng mo pusong ya motlhakanelwa. Presidente eno ya ANC e ikuetse go Federation e kgolo ya badiri COSATU gore e seka ya nyema moko malebana le go lwela badiri. Gape o tshwaetse ka kgato ya DA ya go gagela puso kwa kgotlatshekelo malebana le molao o ka ga tekatekano kwa ditirong. Even as we are in a government of national unity, we were able to make sure ukuthi the wishes of our people are fulfilled, be it the Bela Act, be it the Expropriation Act. All that has happened because of you. So we want you as COSATU to continue being strong. SACP le yona ene ile teng. Me mokwaledi kakaretso wa mokgatlo ono o santse a sa itumedisiwe ke GNU e akaretsang DA. We are calling on government to take a turning point against neoliberalism and against capitalism. In other words, we are calling for the people's government to assert its independence and serve the working class
wholeheartedly. As SANCO, we are saying we don't want anything that talks about VAT. Khabagare Ramaphosa o fetisitse matshidiso go ba malapa a mapodisi a ditopo tsa ona di ntshitswe mo nokeng kwa Centurion morago ga gore ba nyelele ba le motsileng go tswa kwa Bloemfontein go leba kwa Limpopo. Ramaphosa a re o tile mo go gore sepodisi se tla dira dipatlisiso ka botlalo go tlhomamisa gore tota go diragetse eng. Re sa le foo motlatsa mopresidente wa ANC Paul Mashatile a re kgaratlho ya go lwela maemo a botoka a tiro e kgakala le go khutla. Mashatile o buile seno kwa tiragalong ya go keteka letsatsi la badiri kwa Curries Fountain kwa Durban kwa mekgatlo e ikwadisitseng mo Khosatu e neng e keteka gona. O tlaleleditse ka go tsibusa gore ikonomi e sa tsepamang ya lefatshe e tlile go ama matsapa a Afrika Borwa a go godisa ikonomi le go samagana le botlhokatiro. The global economy is experiencing an increase in trade barriers and a decrease in growth projections. These developments will have and will impact on our economy and will lead to retrenchment and job losses. Kwa Northwest ba emanokeng le ditokololo tsa EFF di ne di thologetse kwa stadiumong go keteka letsatsi leno mme tirelo eo e ne tsenwe ke khuduthamaga ya EFF ya bosetšhaba le ya profense. Mopresidente wa Lekoko Julius Malema o tshwaetse ka ga selo se se kwa godimo sa botlhokatiro. The youth of Rustenburg are unemployed. Ba fe mesebetsi ya gore ba yo phetha di-pothole. They will do it with ease. They will do it with love because those are the real beneficiaries of patching potholes. Not to rocha motho wa go Limpopo ka tender o ratlo patcha di pothole. O etsetsa tšhelete a etsetse o patcha di pothole. O phela ka o save more so that they can make more. Bana ba mo Rustenburg, they will not want to save. They will want to beautify their own city. Ibonale or Rustenburg in a platinum. Khabagare badiri ba baneng ba tsene meletlo keteko ya letsatsi leno kwa Limpopo ba re go santse go na le go le gontsi go puso e tshwanetseng ga go dira. The money that has been allocated according to the budget is not enough, though we believe that the little that has been allocated could do much if they are very serious and then they are committed. The biggest challenge that we are facing at the workplace is a shortage of staff. We are facing a significant increase in the shortage of staff, especially in hospitals, clinics around the province. Badiri bangwe ba mo lapeng kwa Kimberley ba amogetse boikuelo jwa mokgatlho wa badiri wa Progressive Domestic Workers Union of South Africa jwa gore badiri ba nne le letlole la penšene. Mokgatlho o batla gore lephata la bosetšhaba la matlotlo le tlhame letlole la penšene la badiri ba mo lapeng gore ba kgone go rola tiro ba na le tshireletsego ya matlole. Go ya ka dipalopalo tsa Statistics South Africa, basadi ba feta 800 ba dira jaaka bathusi kwa malapeng. Union ya Progressive Domestic Workers Union e batla gore badiri ba kwa malapeng ba nne le madi a pension fund ga ba rola ditiro. Bangwe ba badiri ba re go nna le pension fund go tlile go ba thusa thata. It will help us so that if we reach 60 years, we sit at home, then we have something for in our pockets for our children to eat and everything. I am very happy. This means when I leave my job, I will have money to look after my children. Union ya producer ya re pension fund eno e tlile go dira fa modiri le mothapi ba tsenya madi kgwedi le kgwedi. After having this product called the pension scheme, pension fund, now we need to involve other stakeholders. Those stakeholders such as National Treasury. National Treasury will come and assist on how this product, how it will benefit, particularly the worker and mostly the government and so forth. Di-union tse dingwe tseo di neng di ikuela gore bathusi ba kwa malapeng ba nne le di-pension fund ba re seno ke kgale se letilwe. We fought for DYF, we fought for COIDA. We still have to fight for pension fund. This will need us, unions and other organizations that are working with domestic workers to sit down and have a strategy on how to work on this pension fund for domestic workers. But it is a necessity, it's very important.
producer ya re go tlile go tsaya dingwaga di le 3 go tsenya tirisong pension fund eno mme ba dumela fa seno se tla kgonagala. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Dikgang di sa roropa Mothoetso, masepala wa selegae wa Lekwatemane kwa Northwest o batla gore seemo sa dikgaolo tsa Bloemhof le Christiana tseo di amilweng ke morwalela o tsweletseng ga jana wa noka ya Vaal se go elediwe go nna sa matlhotlhapelo. Morwalela o tlogetse baagi ba le bantsi ba iphutlhere. Ka la botlhano beke fitileng diheke di le 10 tsa letamo la Vaal le di le 7 tsa letamo la Bloemhof di ne di a bulwa go laola methamo ya metsi e fetang diperesente di le 100. Yaka bathati ba puso ba tswelela go fokotsa seelo sa metsi kwa letamong la Vaal bao ba milweng ke merwalela ya sešweng bao ba nang gaufi le noka ya Vaal mo Bloemhof ba ikuela go batho le ditlamo tse di farologaneng go ba thusa. Seno ke moraga gore merwalela ya sešweng e tlogele batho ba le bantsi ba sena magae le go pateletsa dikgwebo dingwe go tswalwa. People who have property downstream also they have had damage, a lot of damage because of the first flood we went down. And some of the walls could fall down. The only stuff I could retrieve was 3 sets of clothes. I had nothing. 3 sets of clothes, my toiletries, and that was all. So I don't know what's happening with the double story. It's also full of water, but I lost everything. Mongwe wa baagi ba ba eteletseng pele lenaneo la go fitlhelela dithuso go thusa ba malapa ba ba gaeletsweng a re ba dirisana le bone go fitlhelela tharabollo ya leruri. The people prepared to go back. They cleaned their houses after the first flood in April. They cleaned their houses and they had huge costs to clean the houses and start repairing their places. But now the damage is very, with the drone footage that you can see, it is submerged very, very much. Kabaga re bathati ba masepala le bone ba tshengwa ke seemo sa ba malapa a wa megileng. Ka masepala re bereka le the private sector re bereka le batho ba business re itiretse boikuelo re go eleditse re kopa botle ba ile ba gona le dithuso tsa methalethale dithuso tse le go ke bone ba itse go batla ka eng se lo se ka gona go thusa mo phara go berena le yone ba tle ka tsone ba ditlise mo pele ga rona. Ba malapa ba ba megileng ba re ba solofela gore ba tla boela kwa malapeng a bone fa gautshwane ka ntlha fa selo sa metsi mo nokeng ya Vaal sentse se a kwa tlase. Thabiso Moss, SABC News, Bloemhof. Jaaka maAforika Borwa a keteka letsatsi la badiri, batshameki bangwe ba professionale ba iputsa gore a mme go na le sengwe seo ba ka se ketekang. Seno morago ga go belesediwa ga Royal AM mo leagueng e kgolwane ya Premiership go sa le gale. Afrika Borwa mo moeng wa go keteka. Bontsi jwa batshameki ba kgwele ya dinao ba maitemogelo mo nageng ba na le maitemogelo a go sa diragadiwe ga bosiamisi ga mmogo le ditshwetso tsa semolao tse di gobelelang. Mme ke mo South African Football Players Union e tsenang teng go emela batshameki. Letsatsi la badiri mo Afrika Borwa le botlhokwa thata mo setsong le supa go ikentsha setlhabelo mo kgaratlhong ya go lwela maemo a siameng a tiro. Gape le re gakolola ka botlhokwa jwa mekgatlho ya kgwebisano le ya badiri. Le fa go ntse jalo a batshameki ba kgwele ya dinao ba na le kemedi. Mokwaledi kakaretso wa mokgatlho wa batshameki ba kgwele ya dinao wa Afrika Borwa Nhlanhla Shabalala a re kgwele ya dinao e dirile kgatelopele e kgolo mo go netefatseng gore batshameki ba neelwa ditlhokwa tsa bone. We must also recognize that Workers' Day is the day that honors the struggles, and also the achievements of the workers in the broader working class conditions. So given where football would have been and where it is now, we've really made great strides and we've improved the game. Morago ga go belesediwa ga Royal AM mo kgaisanong sešweng jana, setlhopha se tlogetswe mo seemong se sa iketlang. Batshameki bangwe ga ba ise ba duelwe, bangwe ba nnile le segola gololwa mme ba kgona go tsweledisa ditiro tsa bona kwa ditlhopheng tse dingwe. The situation must not hinder the freedom of movement for the players to secure employment elsewhere, and that's what we have conquered at this particular point in time in fighting for the rights of the workers. Royal AM e beleseditswe mo go rayang gore setlhopha se se aparetsweng ke mathata ga se tlhole se le teng mo Premier Soccer League. Shabalala a re go bokete thata gore setlhopha se rwala maikarabelo a go se duele batshameki.
there's a lingering issue of the contractual obligations. The team had contracts with the players which defined, the relationship between the players and the club. And it being in this situation becomes a very tricky situation on the basis that they cannot account at the local PSL and DRC because they are not a member, so there is no jurisdiction to really deal with this matter. Le fa Shabalala a dumela gore go tla nna bokete go rarabolola kgang eno, mokgatlho one o ikane gore o tla nna o ntse o tsweletse ka kgang eno gore batshameki ba bone bosiamisi jo bo ba tshwanetseng. Mogaetsho e kgojwa e le maotomane re lebogele ke monokeng ya gago ga jana re sutela boinelo molebimang ka ponelo pele ya maemo a bosa fitlhana kwa e latelang wetso pula. Ke leboganeo ke le dumedise babogedi go gae a re lebelele maemo a bosa bosigotjo fa re lebelela mo botlhaba jwa naga go tla nna le gone go nna le pula diperesente di le 60 mo karolong ya Gauteng go rarela karolo ya Bokone Bophirima mme fa re lebelela karolo ya Gqeberha le teng go tla nna le masarasarana a pula diperesente di le 30 re bela ko karolong ya Kapa pula e teng ka ya diperesente di le 30 ka moso le teng fa re na le gone go lebelela mo botlhaba jwa naga go tla nna le lekhubula mo ya otsididi pula e tla nna teng mo karolong ya KwaZulu-Natal Limpopo le Mpumalanga diperesente di le 30 fa re lebelela gape mo bogare jwa naga tla nna le gone go aparelwa ke maru ba maemo a bosa ba na le gone go re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo karolong ya Gauteng le Bokone Bophirima mme go tla nna le gone go nna le diphefo go rala karolo ya Limpopo ka moso le teng fa re na le gone go lebelela ba maemo a bosa ba re tsibusa ka diphefo go rala karolo ya Limpopo mme Bophirima jwa naga bo tla nna le gone go apoga fa re lebelela di-temperature tsa rona Johannesburg e tla nna le go itekanela ka digata di le 10 go a go di le 18 Vereeniging ke digata di le 10 go a go di le 20 Limpopo mo province go tla nna le pula Thohoyandou ke digata di le 17 go a go di le 31 le Phalale ke digata di le 16 go a go di le 27 Mpumalanga fa re lebelela ko Carolina ke digata di le 12 go a go di le 20 Secunda ke digata di le 11 go a go di le 20 KwaZulu-Natal fa re lebelela Pietermaritzburg ke digata di le 10 go a go di le 14 Durban ke digata di le 17 go a go di le 21 fa re lebelela Kokstad go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 7 go a go di le 13 fa re lebelela province ya Eastern Cape go tla nna le tlhabo ya letsatsi mo province Mmaletswai ke digata di le 2 go a go di le 12 mo Thapameng Enxuba ke digata di le 5 go a go di le 12 fa re lebelela province ya Western Cape province mo bogare go tla nna le tlhabo ya letsatsi Oudtshoorn ke digata di le 7 go a go di le 14 Hermanus ke digata di le 12 go a go di le 13 fa re lebelela Cape Town ke digata di le 8 go a go di le 13 fa re lebelela mo Northern Cape Bophirima jwa province bo tla nna le tlhabo ya letsatsi Springbok e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 go a go di le 17 fa re lebelela Sutherland ka grata e le 1 go a go di le 12 mo Thapameng province of Free State fa re lebelela Welkom ke digata di le 5 go a go di le 17 Bloemfontein ke digata di le 4 go a go di le 16 mo Thapameng fa re lebelela mo Bokone Bophirima Mahikeng ke digata di le 9 go a go di le 20 Potchefstroom ke digata di le 8 go a go di le 19 fa re lebelela ko Vryburg ke digata di le 6 go a go di le 17 Taung le teng ke digata di le 6 go a go di le 17 mogaetso maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.